Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den Nesai rivayet kılan hadiste keltiredi. İza aradallahu bil amiri hayran ja'ala lehu vezira sidqin in nasiya zakkarahu ve in zakara a'anahu ve iza aradallahu bihi gayre zalik ja'ala lehu vezira su'i in nasiya lem yuzakkirhu ve in zakara lem yu'inuhu. Eğer Allah subhanahu wa ta'ala bir başka adamga жақсылықты қалайтын болса, яғни әкімге, немесе бір патшаға жақсылықты қалайтын болса, ол үшін өте шыншыл уәзірді қылып қояды. Ол уәзір, ол патша егер есінен шығаратын болса, оны есіне салуға жәрдемдесіп тұрады. О ханием, бұл патшалық мәңгі емес. О әкімтай мырза, о министр мырза, бұл өмір мәңгі емес. Сіз отырған тақта қанша адамдар отырған. Бірақ олар да кеткен. Ағайындар білейік, екі нәрсе ешкімге мәңгілік емес, мәңгілік көлік емес. Бірі тақ, мынау кресло тақ, мәңгі емес. Сізден алдында қанша патшалар болған, сізден кейін де қанша патшалар болады. Ол тақ мәңгі емес. Сіз кетесіз, басқа келіп отырады. Екінші не? Екінші табыт. Табыт та ешкімге мәңгі емес. Бүгін мен жатам, ертең басқа біреу жатады. Қараңызда, Аллах субхана ва тағала қайсы бір патшаға, немесе бір әмірге, немесе бір биге жақсылық қалайтын болса, оған өте шыншыл бір уәзірді қойып қояды. Оның уәзірі шыншыл болады. Егер патша бір нәрсені есінен шығарып қойған болса, яғни өлімді есінен шығарып қойған болса, ей патша, ей ханием, ей министр мырза, есіңізді жеңіз, өлім ақиқат. Сіз ертең өлесіз, Алланың алдына барасыз деп тұрып, есіне салып тұрады. Егер Аллах субхана ва тағала басшыға басқа нәрсені қаласа, жамандықты қаласа, патшаға жамандықты қаласа, әкімге жаманшылықты қаласа, онда оған жаман уәзір беріп қояды. Енді ол патша есінен шығарып қоятын болса, оған ешбір нәрсені есіне салмайды. Аллаға қарсы жұмыстар істелініп атқан болса, оған жәрдем бермейді. Бәлкім өздің жаман жұмысында дайын бола береді деп қойды. Қараңызда, бұл нәрселер бекер айтылмаған. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ве sellem Меккеде дават өте бір қиын болып кеткеннен кейін сахаби kiramдарға Эфиопияға hicrat қылуға рұқсат берді. Яғни Меккеде мұсылмандарды бекерден бекер өлтірді. Ла илаха иллаллах дегендігі үшін өлтірді. Намаз оққандығы үшін өлтірді. Алла бір дегендігі үшін өлтірді. Мұхаммед ақырғы пайғамбар дегендігі үшін өлтірді. Өте қиын жағдайлар болған. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ве sellem Эфиопияға барыңдар. Эфиопияның патшасы Наджаши бұл әділ патша деген. Бұл әділ патша деген. Содан сахабалар көшті. Сахабалар көшті. Ақиқаттан Наджаши патша, Эфиопиялық патша әділ екен. Ол христиан еді. Бірақ мұсылмандардың намазына тиіскен жоқ. Мұсылмандардың жамағатына тиіскен жоқ. Мұсылмандардың Құран оқуына тиіскен жоқ. Барынша мүмкіншілікті қатты жаратып берді. Енді өсерде шайтан лайын, біз айтып атқан шайтан лайын, адамнан болған шайтан лайындар көрілмеді. Ойбай, бұл Меккеде
Köpeyipatkan musulmanlar endi Efiopiyaga barıp köpeyipatır eken dep durup Efiopiyaga Najjashiga barıp Najjashi'nin vezirlerine barıp bul musulmandardı jamandat. Bular musulmanlar mınanday. Bular bozuk. Kudaydı жалгыз değil. Muhammed'i paygamber dedi. Bular namaz okuydu. Bular oraza tutadı. Bular Kur'an'ı. Müslümanın ayıbı olsa, Müslüman başka ayıbı yok bilip koyunuzlar. Müslümanın ayıbı olsa Allah'ını bir deydi. Namaz okuydu. Kur'an okuydu. Cemaat benen bir-birine жақсылық kılat. Bırak bu şeytandı мәңгілік tozak kılatın amallar bular. Bu şeytan. Bular zina kılmaydı o bular. Bular zina kılmaydı. Bular urluk kılmaydı. Bular arak içmeydi. Bular toy-toyla birinin katını bir kuşaktamaydı. Bular birinin katını karamaydı. Birinin kızının yeteğini kötermeydi. Müslüman olsundaydı karınızda. Bırak bu şeytanga jakpaydı. Bu жалгыз gana şeytanga, şeytanın urpağına jakpaydı bular. Bu şeytanga, şeytanın urpağına jakpaydı bular. Sonda endi şeytan lain adamdı qalay aldap, qalay özünün askerini aynaltırat, bilesizlermi? Olar akşa menen aldaydı. Akşa menen. Müslümanlarda kurtu üçün aldından müşrikler jagından öte ülken akşalar ajratılıp turulungan. Bul bolvatkan vakiga 5. asırın ahırı 6. asırın başı bolatın bolsa, hazır biz 21. asırda turgan bolsak da, hazır da sol şeytanın akşası Müslümanlarda kırıp atır hazır. Sandık altın alıp geldi Najjashi'ga. Mana senin eline Müslümanlar kirip geldi. Ol vaqtda olarning bir gana atı var edi. Müslüman degen atı var edi. Başka atı yok edi olarning. Müslüman bularning ayıbı ne debede Can Najjashi bularda bir Xudoy deydi dedi. Allah bir, Allah'dan başka hiç kim yok deydi. Qarang. Bular namaz okuydu dedi. Qarang, jamon korkunçlu amallarda bunları. Bular ötürüp söylemeydi dedi. Bular zina kılmaydı dedi. Bular peri almaydı bular dedi. Bular ölü kabirlerge barıp sıyınmaydı, tapınmaydı. Ölülerden jardam sıramaydı bular dedi. Bular süйтіп bizden koğamımızdı buzup atır dedi. Bu koğamdı buzatın amallarda bular, qarаңыз. Najjashi bütün özünün vezirlerini beni çağırdı. Müslümanlar çağırıp koydu. Müslümanların delegatsiya cemaati turdu. Sütübede patça gelip oturgan edi. Жаңағы Hristiyanlar ғой bular. Bari oğan eğilip secde kıldı. Müslümanlar tek tura verdi. Sütübede Amr ibn al-As degen ol vaqtda müşrik edi. Qarab turdu, mınaları qara. Bu mına paçalarga basın eğmey jatır dedi. Yani vezir net gördün mü dedi. Bular dedi, senlerдің mına paçalarını deyip hürmet kılmaydın onlar dedi. Keyli vezir geldi de mana bu jaman vezir degenden gelip çıqatda qarаңызda. Bularda da jaman buzuqlar gördünüz mü dedi. Sizge de bular dedi eğilip secde kılmadı dedi. Bırak patça akıldı edi. Patça dana edi. Allah subhanahu teala bir patçaga 40 adamның akılın berip koyat degen bekar emas. Najjashi akıllı adam edi. Najjashi patça, Efiopiyanın patçası akıllı dana adam edi. Hoş senderden kim söyleyip çıkıp dedi. Sender dedi, mına juda bir ayıpta batır mınalar. Sender namaz okuydu ekensiңдер. Sender dedi Kur'an okuydu ekensiңдер.
Sender osunday isteydi ekensiңдер dedi. Sonda Cafer ibn Abi Talib raziyallahu anhu çıkıp, ey dana patça dedi. Biz sonday nadanda kavimda ömür sürüp atkan bir halk edik. Biz öte katı iş etin edik. İşken vaqtda hiç birini koymaytın edik. Töbelesle töbeles, orusta orus, soğusta soğus et. Biz zina kılatın edik. Zinadan tıyılmaytın edik. Zinadan kança aram baldar tuğulatın edik. Biz tepten kudaylarımız büyürüp atır deyip, özümüzden kızlarımızda terelerini öldüretin edik dedi. Biz ata-babalarımızın jolumen jüremiz deyip, ervaqtarga, evlelerge sıyınatın, tabınatın bir halık edik. Adamlar aşatsın, bırak evlelerдің basına maldar soyatın, nadan halık edik biz. Allah'ın mehribançılığı, özümüzden aramızdan bir adamdı tandap, paygambar jiberdi. Ol bizde ervaqtarga, evlelerge sıyınudan, butlarga tabunudan, putlarga mal arnab soyudan, bir gana Allah'a sıyınuğa şakırdı. Ol Allah, bütün asmandarda, jerde jaratkan, siz benen bizni jaratkan, siz benen bizge rizq bergen, jalgız Allah'a gana sıyınuğa şakırdı. Jene de özünü ahirki zaman paygambara ekendigini şakırdı. Biz ata-ananı hürmet kılmaytın edik. Biz ağayın tuğan tuğuşkanda kaderlemeytin edik. Ol bizde ata-ananı hürmet kılığa, ağayın tuğan tuğuşkanmen tatı tatlı boluğa şakırdı. Biz oğan ergesken vaxtımızda bizden kavmimiz sender nege bizden 360 butumuzga, ata-babalarımızın arvağına, evlerige sıyınbaysınlar dep durup, nege sender namaz okuysunlar, nege sender paygambarga ergesesinler dep bizde kudaladı. Orada kança-kançamızı öldürdü. Sodan bizden paygambarımız Efiopiyaga barыңдар. Efiopiyanın patçası bu adil patça dedi. Sodan sizi panalap keldik degen ede Najjashi'nin közünden bulak jaslar agıp durup, sender kalagança ibadat kıla veringler dedi. Şeytanlar, yani adamlardı şeytanlarıyla birge sındırıp tasladı. Sebebi Allah oğan dinde berdi, oğan yüreğine iman berdi, onu hidayet dedi. Yertenge mengilik azaptan Najjashi'yi de Allah kutkardı. Bu ülken bir baxt dedi bu.